amser amodol a'r negyddol. Yn y fideo hwn, dyn ni'n mynd i barhau gyda'r amser amodol ac edrych ar y negyddol. In this video, we are going to continue with the conditional tense and look at the negative patterns. Yn gyntaf, gadewch i ni drafod hoffderau. Firstly, let's discuss preferences. Dwedwch ar fy ôl i. Fasai'n well gyda chi orwedd neu eistedd? Would you prefer to lie down or sit down? Fasai'n well gyda chi ddarllen neu wylio'r teledu? Would you prefer to read or watch television? Fasai'n well gyda chi beintio neu chwarae gêm fwrdd? Would you prefer to paint or play a board game? As you know, there is a treiglad meddal at the beginning of a question. Fasai'n well? Hefyd, mae treiglad meddal ar ôl gyda ti a gyda chi. There is also a soft mutation after gyda ti and gyda chi. Edrychwch unwaith eto. Fasai'n well gyda chi ddarllen neu wylio'r teledu? Fasai'n well gyda chi beintio neu chwarae gêm fwrdd? Nawr, dyma'r atebion. Here are the answers. Gwrandewch ac ailadroddwch. Fasai'n well gyda chi ddarllen neu wylio'r teledu? Fasai'n well gyda fi ddarllen? Fasai'n well gyda chi beintio neu chwarae gêm fwrdd? Fasai'n well gyda fi chwarae gêm fwrdd? Da iawn. Nawr, gadewch i ni ddysgu'r negyddol gan ddefnyddio ti y tro hwn. Now, let's learn the negative using the singular ti this time. Dwedwch ar fy ôl i. Beth fasai ti ddim yn hoffi wneud? What wouldn't you like to do? Faswn i ddim yn hoffi bwyta malwod. I wouldn't like to eat snails. Faswn i ddim yn hoffi mynd am dro yn y glaw. I wouldn't like to go for a walk in the rain. Wnaethoch chi sylwi? Did you notice? There is also a treiglad meddal yn y negyddol. Faswn i ddim. Da iawn wir. Nawr, cwblhewch y gweithgareddau. Cofiwch, dych chi'n gallu gwylio'r fideo yma eto i adolygu. Now, complete the activities. Remember, you can watch this video again if you wish to revise. Pob lwc!